ku rugamba buri wese agomba kubabona akabatinyira uko bari kubera ubuhanga, imbaraga n'ibikoresho bya gisirikare bibitseho. Bamaze kurema intwaro kirimbuzi za rutura ku buryo nta watinyuka ngo abashotore. Ku ruhando mpuzamahanga ni abanyembaraga kandi bitwa ibihangange. Ndavuga ibihugu bibarirwa mu myanya ya mbere mu mbaraga za gisirikare. Kuri interinete kimwe mu bibazo bya mbere byibazwaho n'abantu amamiliyoni buri munsi ni iki ngiki: ni ikihe gihugu kiyoboye isi mu mbaraga za gisirikare? Yaba ari Leta Zunze Ubumwe za Amerika cyangwa Uburusiya? Niko bose baba bibaza buri munsi. Iyi mpamvu nagutegura iki kiganiro. Icara hamwe ngugezeho ubushakashatsi bwakozwe n'abashakashatsi bo muri Global Fire Power uyu mwaka. Kurikira video yose utuje urayirangiza umaze kumenya neza ibihugu 12 biyoboye isi mu mbaraga za gisirikare. Uramaze gusobanukirwa neza uko bikurikirana kandi usobanukiwe ikiri ku mwanya wa mbere, nimba ari Leta Zunze Ubumwe za Amerika cyangwa Abarusiya. Nanone kandi nimba ari ubwa mbere ugeze kuri uyu muyoboro mugari w'ibyegeranyo mu Rwanda, icyo usabwa ni ugukanda subscribe ugafungura inzogera kugira ngo ukomeze gutungurwa no gusobanukirwa na byinshi bimeze nk'ibicanganye kuri iyi si nzima. Ndi Aime Christian. Ikaze. Ku mwanya wa 12 kuri uru rutonde turahasanga igisirikare cya Brazilian Armed Forces. Brazil ni igihugu gifite abasirikare 360 n'inkeragutabara 340. Igihugu cya Brazil buri mwaka ingengo y'imari y'igisirikare cyabo ni miliyari 14 na miliyoni 300 z'amadolari ya Amerika. Nicyo gihugu cya 17 ku isi hose gishora amafaranga menshi mu mbaraga za gisirikare. Nicyo gisirikare cya kabiri gikomeye muri Amerika yose nyuma ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ni nacyo gisirikare cya mbere gikomeye kugeza ubu muri Amerika y'Amajyepfo. Ni igisirikare kibitseho intwaro zigezweho za gisirikare, cyaba ikirwanira mu mazi, ikirwanira mu kirere, byagera ku butaka bikaba karusha. Ni igisirikare kugeza ubu kibitseho za blende 460 zirenga, amato y'intambara 130 arenga, n'indege z'intambara zuzuye ikoranabuhanga rigezweho. Ku mwanya wa 11 igisirikare cy'Ubufaransa, French Armed Forces. Ni igisirikare gifite abasirikare barenga 198,241 ndetse n'inkeragutabara zisaga 25,700. Igihugu cy'Ubufaransa ingengo y'imari y'igisirikare cyabo uyu mwaka ni miliyari 53 na miliyoni 600 z'amadolari ya Amerika, ndetse nicyo gihugu cya 8 kugeza ubu gishora amafaranga menshi mu mbaraga za gisirikare. Ni igisirikare kugeza ubu kibitseho intwaro zigezweho, dore ko bibitseho amato y'intambara nka submarine, ndetse bo ubwabo bakaba banakora ballistic missile. Izi ni misile ziherutse no gukoreshwa mu gitero cyagabwe kuri Israel bikozwe na Iran mu minsi ishize. N'Abafaransa izi barazikora, bisibye ko banarenzaho bagakora n'amamisile afite ubushobozi bwo kwambukiranya imigabane akiri kuzerera mu kirere, ndetse n'intwaro za kirimbuzi. Si ibyo gusa kuko iki gisirikare kinafite systeme zigezweho zaremewe guhiga, guhangana no kurimbura burundu ibisasu mu gihe waba ugerageje kubavogera. French Armed Forces ni igisirikare gihora mu bushakashatsi ndetse gihora gikora intwaro nshya zigezweho nk'indege z'intambara fighter jets, amato y'intambara nka za submarine, ndetse n'ibimodoka by'urugamba utibagiwe n'amamisile. Ku mwanya wa 10 ku rutonde rw'ibihugu bifite ibisirikare bitinyitse ku rwego rw'isi yose habarizwa igisirikare cy'Ubutaliyani, Italian Armed Forces. Ubutaliyani ni igihugu gifite abasirikari barenga 165 n'inkeragutabara 18,300 bose hamwe kandi batojwe neza cyane. Ingengo y'imari y'iki gisirikare uyu mwaka ni miliyari 32 z'amadolari ya Amerika. Ni igihugu cya 12 kugeza ubu ku isi hose gishora amafaranga menshi mu bikorwa bya gisirikare. By'umwihariko uyu mwaka iki gisirikare kimaze kuba cyakwibika intwaro nziza zigezweho. Bamaze kuba bakibika indege z'intambara zuzuye ikoranabuhanga rihanitse, no mu mbaraga z'igisirikare cyo mu mazi cyabo kiratinyitse ku rwego rwo hejuru kandi bidasubirwaho, dore ko ari igihugu cyegereye inyanja ya Mediterane. Mu mbaraga zo mu mazi umutekano ni wose bidasubirwaho, ndetse ibi binoroshya kandi bikihutisha ibikorwa byabo bya gisirikare. Ni igihugu gifite blende zirenga 200
ndetse banafite n'indege z'intambara zo mu kiragano cya gatanu zitwa F-35. Banafite n'uburinzi bw'ibitero byo ku butaka no mu kirere buturuka mu Buyapani bwitwa F-100S Starfighter Fighters. Ku mwanya wa 9, Pakistan Armed Forces, igisirikare cya Pakistan. Pakistan ni igihugu gifite abasirikare barenga 654 n'inkeragutabara 550. Ingengo y'imari y'igisirikare cya Pakistan uyu mwaka ni miliyari 10,300,000 z'amadolari y'Amerika. Aha kiri ku mwanya wa 24 mu bihugu bishora amafaranga menshi mu bikorwa bya gisirikare. Kugeza ubu ni kimwe mu bihugu bike cyane byikorera intwaro za kirimbuzi, za ntwaro ziba zarimbura umujyi wose ugahinduka itongo. Ububiko bwabo bw'ibikoresho by'intambara byuzuye ibikoresho bitinyitse kandi byuzuye ikoranabuhanga rigezweho. Ni igisirikare cyibitseho blende zirenga 4,000. Muri zo izisaga 2,000 ni iziva mu Bushinwa. Isibye ko Pakistan yibitseho kajugujugu z'intambara nka Mi-35 zikorerwa mu Burusiya. Banafite kandi kajugujugu z'intambara zose hamwe 314 zirenga. Ku mwanya wa 8 kuri uru rutonde turahasanga igisirikare cya Turkish Armed Forces. Kugeza ubu iki gisirikare kibarizwamo abasirikare barenga 350,000 n'inkeragutabara 378,700. Ingengo y'imari y'igisirikare cya Turukiya uyu mwaka ni miliyari 40 z'amadolari y'Amerika. Nicyo gihugu cya 11 kugeza ubu gishora amafaranga menshi mu bikorwa bya gisirikare, cyane cyane nko mu mwaka wa 2024. Iki gisirikare gititiza benshi iyo bacyumvise, dore ko ari na kimwe mu bisirikare bigari kuri iyi si nzima. Ingabo za Turukiya zirwanira ku butaka, Turkish Army, izirwanira mu mazi, Turkish Navy, n'izirwanira mu kirere, Turkish Air Force. Zose zibitse intwaro nziza zigezweho nk'indege z'intambara zirenga 295, kajugujugu zisaga 35 z'urugamba, blende zirenga 2,620, ibitwaro birasakure byo mu bwoko bwa self-propelled 270, ibimodoka by'urugamba 8,777, ibindi 438 birasa roketi nyinshi cyarimwe, multiple rocket launcher system, n'amato ya submarine asaga 12. Ku mwanya wa 7 ku rutonde rw'ibihugu 12 byose biyoboye isi mu mbaraga za gisirikare habarizwa igisirikare cy'Ubuyapani, Japan Self Defense Force. Ubuyapani ni igihugu gifite abasirikare 247,150 n'inkeragutabara 56,000. Muri uyu mwaka ingengo y'imari y'iki gisirikare ni miliyari 56 z'amadolari y'Amerika. Bari ku mwanya wa 9 mu bihugu bishora amafaranga menshi mu mbaraga za gisirikare. Ni igisirikare cyibitse intwaro zigezweho zuzuye ikoranabuhanga rihanitse nk'indege z'intambara, amato agezweho y'urugamba ndetse n'ubwirinzi bwo guhiga, guhangana no kurimbura burundu misile cyangwa ibisasu byatinyuka bigasusunutsa amazuru mu kirere cy'Ubuyapani. Kugeza ubu igisirikare cy'Ubuyapani kirwanira mu mazi, Japan Maritime Self Defense, ni kimwe mu bisirikare biza mu myanya y'imbere mu birwanira mu mazi ku rwego rw'isi yose. Kuri iyi ngingo nicyo gisirikare cya kabiri gikomeye muri Aziya yose. Ni igisirikare gifite amato y'intambara 155, harimo 4 atwara kajugujugu z'intambara n'ibyo zikenera byose ku rugamba. Habarizwamo amato agezweho yitwa destroyers 36 yose, submarine 24 n'andi 30 atwara za mine, 6 akora patrouille ndetse n'andi 6 yo mu bwoko bwa frigate. Asigaye agakoreshwa mu myitozo y'abasirikare. Ku mwanya wa 6 British Armed Forces, igisirikare cy'Ubwongereza. Ubwongereza ni igihugu gifite abasirikari 184,860 n'inkeragutabara 33,210. Muri uyu mwaka ingengo y'imari y'iki gisirikare ni miliyari 65 z'amadolari y'Amerika. Icyo gihugu cya 6 gishora amafaranga menshi mu mbaraga z'igisirikare. Isibye ko iki gisirikare gitinyitse kinuzuyemo abahanga gusa. Kimwe mu bikoresho by'urugamba bigezweho bafite ni amato ya submarine arasa misile zo mu bwoko bwa ballistic. Kugeza ubu ni igisirikare gifite indege 130 z'urugamba,
harimo 30 zo mu kiragano cya gatanu za F-35 ndetse na kajugujugu z'urugamba 294, ibimodoka by'urugamba byose hamwe 1480. Mu bisirikare bitinyitse ku rwego rw'isi yose 12 biyoboye ibindi, ku mwanya wa gatanu habarizwa Republic of Korean Armed Forces, igisirikare cya Korea y'Amajyepfo. Korea y'Amajyepfo ni igihugu gifite abasirikari barenga 500,000 n'inkeragutabara 3,100,000 birenga. Ingengo y'imari y'iki gisirikare uyu mwaka ni miliyari 44 na miliyoni 200 z'amadolari y'Amerika. Nicyo gihugu cya 10 kugeza ubu gishora amafaranga menshi mu mbaraga za gisirikare. Muri Korea y'Amajyepfo igisirikare cyabo cyaguka buri munsi, ndetse umunsi ku munsi banakomeza kuzuza ububiko bwabo intwaro zigezweho z'urugamba nk'indege z'intambara, amato y'intambara nka submarine, dore ko banafite n'igisirikare kirwanira mu mazi kiza mu myanya y'imbere mu bifite ingufu uyu munsi ku isi hose. Igisirikare cyabo kirwanira mu bicu gitunze indege z'intambara zirenga 410, harimo n'izo mu kiragano cya gatanu nka F-35. Ku butaka naho ni boroshye kuko bibitseho blende zirenga 2870. Ku mwanya wa kane, Indian Armed Forces, igisirikare cy'Ubuhinde. Ubuhinde ni igihugu kugeza ubu gifite abasirikare 1,460,000. Nicyo gihugu cya kabiri ku isi hose gifite umubare munini w'abasirikare, kinafite n'inkeragutabara 1,200,000. Uyu mwaka ingengo y'imari y'iki gisirikare ni miliyari 74 z'amadolari y'Amerika. Nicyo gihugu cya kane kugeza ubu gishora amafaranga menshi mu mbaraga za gisirikare. Isibye ko iki gisirikare ari kinini bihagije, yaba mu gisirikare cyabo kirwanira ku butaka, kirwanira mu mazi n'ikirwanira mu kirere, byose byibitse intwaro z'intambara nziza z'akataraboneka. Ni igisirikare gikora amamisire ndetse n'amato y'intambara nka submarine, ndetse nazo zirasa za misire zo mu bwoko bwa ballistic. Banafite za ndege zijya hejuru kure cyane maze zikarekura ibisasu bya kirimbuzi bigahanuka butosho, bikisekura hasi bigashwanyaguza buri kimwe ntihagire igisigara gihagaze. Ku mwanya wa gatatu mu bihugu 12 bifite igisirikare gitinyitse ku isi turasanga igisirikare cy'Ubushinwa, People's Liberation Army. Ubushinwa nicyo gihugu gifite abasirikare benshi ku isi kugeza ubu, gifite abasirikare barenga 2,000,000 n'inkeragutabara 510,000, abarengaho gato 1/2 cya miliyoni. Ubushinwa nicyo gihugu cya kabiri gishora amafaranga menshi mu mbaraga za gisirikare ugereranyije n'ibindi bihugu ku isi hose. Ingengo y'imari y'igisirikare cy'Ubushinwa uyu mwaka ni miliyari 293 z'amadolari y'Amerika. Haba mu mazi, ku butaka no mu kirere hose bari. Ni kimwe mu bihugu bike cyane byibitseho ibisasu bya kirimbuzi. Bafite intwaro z'intambara zigezweho gusa, dore ko banatangiye no gukora amamashini azajya arwana ku rugamba. Ni igisirikare cyibitseho indege z'intambara zo mu kiragano cya gatanu nka SU-35 zirenga 24, indege zikorerwa mu Burusiya. Bafite n'izo mu bwoko bwa F-35 zisaga 610. Byibura imwe muri izi ndege bayagura miliyari 2,600,000 z'amadolari y'Amerika. Abashinwa bo ubwabo banakora amadrone meza agezweho y'urugamba nka SH-4, banakora imbunda zifite ubushobozi nk'ubwa AK-47 ariko zifite ikoranabuhanga ryo hejuru, bakazita AK-74. Igihugu cy'Ubushinwa kandi kinakora intwaro ibihumbi byinshi buri munsi, kikabigurisha hirya no hino ku isi. Igitangaje ni uko bimwe muri ibi bihugu wumvishe kuri uru rutonde ibyinshi bikura intwaro muri iki gihugu cy'Ubushinwa. Ku mwanya wa kabiri, igisirikare cy'Uburusiya, Russian Armed Forces. Kugeza ubu Uburusiya bufite abasirikare barenga 1,000,000. Nicyo gihugu cya kane ku isi mu bihugu bifite abasirikare benshi, ndetse gifite n'inkeragutabara zirenga 2,000,000. Ingengo y'imari y'igisirikare cy'Uburusiya uyu mwaka ni miliyari 86 z'amadolari y'Amerika. Nicyo gihugu cya kane ku isi gishora amafaranga menshi mu mbaraga za gisirikare. Uburusiya nicyo gihugu cyibitseho ibisasu bya kirimbuzi byinshi ku isi kugeza ubu. Ni nabo bafite za misile nyinshi za kirimbuzi zambukiranya imigabane zikizerera mu kirere.
nicyo gihugu kugeza ubu gifite za burende nyinshi ku isi. Bafite burende zirenga 14,777 n'imodoka by'urugamba byose hamwe birenga 162. Mu Burusiya banafite systeme nziza zigezweho ya Pantsir S1 ndetse n'itwa S400 bakoresha mu kurwanya ibitero byo mu kirere. Mu mbaraga z'igisirikare cyo mu mazi cy'Uburusiya nacyo kirahambaye cyane, kibitseho amato y'intambara arenga 780, harimo n'aremewe guhangana n'indege z'intambara nk'ayitwa destroyers, submarine cyangwa frigates. Mu bihugu byose bizengurutse kuri iyi si nzima dutuye, igihugu cya mbere gifite igisirikare gitinyitse ku isi hose ni US Armed Forces, igisirikare cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ni igisirikare kibarizwamo abasirikare barenga 1,328,000. Ni igihugu kiri ku mwanya wa gatatu mu bihugu bifite abasirikare benshi kugeza ubu. Kinafite n'inkeragutabara zirenga 799,500. Icyo gihugu cya mbere ku isi gishora amafaranga menshi mu mbaraga z'igisirikare. Ingengo y'imari y'iki gisirikare uyu mwaka ni miliyari 816,700,000 z'amadolari y'Amerika. Nicyo gihugu kugeza ubu gifite abasirikare benshi bakorera hanze y'umupaka mu birindiro 1,000 by'abanyamerika bizengurutse ku isi hose. Nicyo gihugu gifite ibikoresho bya gisirikare byuzuye ikoranabuhanga ryo ku rwego rwo hejuru. Nicyo gihugu gifite indege z'intambara nyinshi ku isi, dore ko gifite indege z'intambara zirenga 13,200. Ni nacyo gihugu gifite amato y'intambara agezweho yitwa destroyers menshi ku isi. Bafite destroyers 74 zose, bafite n'amato ya submarine arenga 64. Banafite kandi za blende 6,300 n'ibihumbi byinshi by'ibimodoka by'urugamba. Ese muri iyi video ni ikihe gihugu cyagutunguye kuba cyagaragaye kuri uru rutonde rw'ibihugu 12 biyoboye isi mu mbaraga za gisirikare? None se ni ikihe wakekaga ko kibarizwa muri 12 bya mbere ariko ukaba utakibonye? Byose bidusangize muri comment. Kandi nimba ari ubwa mbere wari ugeze kuri uyu muyoboro mugari w'ibyegeranyo mu Rwanda, icyo usabwa ni ugukanda subscribe ugafungura inzogera kugira ngo ukomeze gutungurwa no gusobanukirwa na byinshi bimeze nk'ibicanganye kuri iyi si nzima. Ndi Aime Christian. Naho ubutaha.